Kua tohua a Elizabeth Ellis e te manatū mātauranga, hei kai kōmihana ki te aro matawai i ngā whakahaere i te kura o te aute. Kua roa te kura e raru ana i ngā taurewa miliona tāra, me te aha kua rihaina te katoa o ngā māngai o te uepu o te kura. He kura i hangai e te hāhi mihinare o ngā taitama Māori, pera ia tā apirana ngata mā me te kaipuka hunatu i eke ki ngā taumata o te mātauranga. Ko te whakapaia etahi o ngā ākonga i reira i muri ho, ko heke te mana i waihotia e o rangatira, rā te kuare o ngā poari kai tiaki i tohua, hei whakahaere i te kura. Pera i wā rātou tikanga tiaki i ngā moni a te kura. Would you say it's in tens of thousands or hundreds of thousands? It's in millions. He maha ngā raruraru me ngā amuamu ngā mātua me ngā whānau o ngā tamariki o te kura i ngā tau kopahure. Hei tā rātou, ko ngā poari te pūtake. Nā runga i tēnei, kua tohu e te tāhuhu o te mātauranga, he kai komihana, hei whakahaere i te kura. I will be more in a position to talk about the future and have some idea of the issues, having talked to people and investigated a little more. Ka haore te tumuaki, te poari kai tiaki rāne o te kura au te aute, i pirangi ki te kōrero mai ki a te kareri te rāne mō ngā āhuatanga ko tau ki runga ki a rātau. Engari ko tētei mea kai te mōhio mātau, ko tohu e te tāhuhu o te mātauranga he kai komihana, hei whakahaere a rātau mō ngā tau e tū mai nei. Ko tōna tikanga ka whakatauhia i te ahia hinei. Engari tēnei wā, o te rongo kōrero te rāpea, hei te wiki rāno e tū mai nei, ka whakatauhia. A commissioner will bring additional expertise and resources in terms of technical, educational, curriculum development and legal expertise. We're not looking to the Ministry of Education to provide extra financial resources. We're looking elsewhere for that. Ko te kia te kai komihana Elizabeth Ellison, e kore e tāia e te whakautu ki ngā pātai, he pāna ki ngā whakahaere o te kura, ki ātaranga hautia rāno e ia, te pūtake. Joe Glenn, te karere.